70 तरी जावं जाय सांता क्रूज particular चिंबेल कॉन्स्टिट्युएन्सीन particularly. Let us see, एक सायड ऑफ चिंबेल इज गोइंग स्लो, एक सायड मेर्सेन मातशें स्लो वोटिंग चालू आसा. चिंबला सायडीन वोटिंग इज गोइंग व्हेरी वेल. इनफॅक्ट इट इज ओवर क्रावडेड एंड वोटिंग इज स्लो, ताका लागून लोकूय बेजारले आतां. बट आय हॅव नोटीस अ सिरियस फ्लॉ आनी वीच वील लीड टू आयडेंटिफिकेशन ऑफ वोट्स, की जो सिरियल नंबर हाजेर आसता बॅलट पेपराचेर, तो सिरियल नंबर म्हाका जेन्ना ते कट करून दिता, तो सिरियल नंबर खंयचो तो ते रिटर्निंग ऑफिसर आसा ते नोट करता. सो दॅट मिन्स द सिरियल नंबर ऑफ माय बॅलट पेपर कॅन बी आयडेंटिफायड ऑन दॅट शीट दॅट शी इज नोटींग इट. इट्स व्हेरी सिंपल. आय टेल माय कावंटींग एजंट की तो सिरियल नंबर चॅक कर आनी तो सिरियल नंबर कंपेर कर, जाल्यार हांवें कोणाक वोट केला तें कळटलें. So how is this free and fair election? Why is that number being noted? What is the reason for noting that number? I think Election Commission should answer. This is a very serious problem. I think immediately हांव आतां कॉल करतलोच इलेक्शन कमिशनाक आनी ताका सांगतलो हे तुमी करता तें बरोबर न्ही म्हणून. आनी आय थिंक इट इज थ्रू यू आय वॉन्ट टू अपील टू गव्हर्मेंट. सो वाय आर यू डुईंग दीस? इज इट फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स? सिंपल कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा तें. रिसीट आसा ताजेर सिरियल नंबर आसा, म्हज्या बॅलट पेपराचेर सिरियल नंबर आसा, कट करता दिता अगेन्स्ट माय नेम दे आर रायटींग दॅट नंबर डावन. सो वेन माय वोटींग इज जो आसा नंबर तो कंपेर करीत आनी म्हजो ते तांचे कडेन जो डेटा आसा तो कंपेर करता, जाल्यार दे नो हू आय वोटेड फॉर. So my ballot is not secret. So why are they doing this? Where is the voting has to be secret? It is secret ballot. त्याचे नाव बरोवन घेता. हांव आसात न्ही म्हजे नांवा कुशीक तो सिरियल नंबर म्हज्या बॅलट पेपराचो बरयता. सो म्हज्या बॅलटा वयलो सिरियल नंबर जर त्या हाजेर आयलो जाल्यार हाव इज इट दॅट इट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्क्लोज? यू कॅन फायंड आउट हूम आय वोटेड फॉर. सो फाल्यां बीजेपी कडेन हो सगळो डेटा आसतलो, ते म्हणटले आमी चॅक करया कोणाची कोणी सिरियल नंबर बरोवन दवरल्या पुरो, अमक्याचे अमके सिरियल नंबर अमके मत मारला म्हणून. एक काउंटिंग बॅलट ओपन जातलें. सो आय थिंक दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस. दीस हॅज टू बी करेक्टेड. फर्स्ट टाइम पयला अशें? फर्स्ट टायम पयला. आमी केन्नाच पळोवनाशिल्लो. हाव वाय इज इट रिक्वायर्ड टू रायट इट ऑन दॅट शीट अगेन्स्ट मी? तो वोट जाला म्हणून तूं काडून कुशीक दवर. यू नो वॉट आर द नंबर ऑफ वोट्स. सिग्नेचर तूं घेता ताजेर. एनी वीच वे यू टेकिंग सिग्नेचर ऑन द बॅलट. Why is it being written? It is something very serious. What is happening is that I also put you on the speakerphone so others hear you also, because you are there, don't mind. I am informing you that I put you on the speakerphone. It should not be that I didn't tell you. Now the problem is on the serial number of the ballot paper is being noted on the roll, voter's roll. Now if when the counting is on, that serial number is noticed, then it will be seen on that roll that it is being compared. So my vote will be disclosed whom I voted for. Why is it being noted on the roll? Where it is being noted? On the say no marked copy. On the copy which is there with the arrow, where he says that this one is noted and serial number is being noted there. I mean, what is it not right? Is it not wrong? See, now this is a procedure which is adopted for a purpose. I will find out and get back to you. You want to know why? Yeah, please do that, because I think, see, what happens is serial number comes to know. One second, you can hold on. Yes. Serial number is the next one is yes, sir. That's what I think. So, by confidential, Hello. I mean, can you hear me? Yeah, yes. At least no. Then in. As per rules, it is there. So we cannot change. The thing is that our rule is not available anywhere. It is sealed after the election. No, so so will it be sealed? The rolls will be sealed, right? Yes, yeah, they are sealed. They are. Okay. Nobody gets it. If it is sealed, then it is okay, because otherwise it is a serious law. Sometimes the election and all petition files also put can call on. So it will be sealed after the end of the day. Yes. All right. Okay.